Epizoda 2. Žitna lutka. Traka broj 2. Pronađena u dječjoj cipeli, zakopanoj ispod praga kuće u poljima rđe. Glas je ženski, drhtav, ali precizan. Ivana, tako se zvala, govori o daru koji je njezino dijete dobilo od polja. Ali polja nikada ne daruju besplatno. Kažu da je glasje pšenice ljeti zlatno. U poljima rđe ono je boje starog zasuđenog mesa. Moj sin, mali Niko, imao je tek 6 mjeseci kad smo stigli. Kuća je mirisala na prašinu i znoj generacije koje su tu iskrvarile radeći zemlju. Prve noći na prozorskoj dasci u dječjoj sobi pronašla sam nju, lutku od slame. Nije bila veća od moje šake, savršeno ispletena, bez lica, s malim čvorom crvene niti oko onoga što bi trebalo biti vrat. Mislila sam da ju je ostavila neka susjeda, neka starica koja još vjeruje u stare običaje zaštite djece. Stavila sam je u Nikovu koljevku. On bi se smijao svaki put kad bi je dotaknuo, ali to nije bio smijeh djeteta koje se igra. Bio je to onaj zvuk koji čuješ kad neko odrasli šapuće šalu koju ti ne razumiješ. Tada su počele promjene. Pšenica oko kuće, iako nije bilo vjetra, stalno se naginjala prema našim prozorima. Kao na tisuće nevidljivih ljudi stoju u polju i osluškuju šta se događa unutra. Jedne noći probudila sam se u 3 ujutro. Tišina je bila toliko gusta da sam čula vlastite trepavice kako stružu jedna u drugu. Otišla sam u Nikovu sobu. Lutka nije bila u koljevci. Stajala je uspravno na podu usred sobe. Slama je šuštala, iako je stajala nepomično. Sutradan na podu su bili tragovi, sitni, oštri ubodi u drvetu, kao da je neko hodao na iglama. Pokušala sam spaliti lutku. Bacila sam je u staru peć na drva. Miris koji se proširio kućom nije bio miris zapaljene slame. Mirisao je na prženu kosu i mokru zemlju. Vrištala je, kunem se dok je nestajala u plamenu. Čula sam krik koji nije bio ljudski, ali je bio poznat. Te noći Niko je počeo gubiti težinu. Moje dijete, koje je bilo rumeno i zdravo, postajalo je sivo. Koša mu je postajala hrapava. Kad bih ga dotaknula, imala sam osjećaj da dodirujem suho lišće. Izašla sam u polju, izbezumljena. Vikala sam u mrak. Polje mi je odgovorilo. Glas je se razmaknulo, tvoreći stazu koja vodi do središta imanja, gdje je stajalo strašilo.
ali nije bilo strašno od grpa. Bilo je to nešto napravljeno od tisuća tih malih žitnih lutaka, povezani ljudskom kosom. U sredinju tog užasa vidio sam njihovu dudu. Vrati ga, vrištala sam. Iz polja izašao glas mog djeda, čovjeka koji je mrtav već 20 godina. Ivana, zemlja je gladna. Da li smo joj premalo ove godine? Lutka ne uzima život. Ona ga samo preoblikuje. Vratila sam se u kuću. Niko je spavao. Podignula sam ga, ali bio je lagan, prelagan. Raspovela sam ga, a iz pelena ispala slama. Moje dijete više nije imalo kosti. Unutar njegove kože bila je spina, čvrsto pletena pšenica. Njegove oči bile su dva zrna, sjajna i hladna. Pogledala sam prema peći, na pepelu, tamo gdje sam spalila lutka, stajala je nova, još veća i imala je moje lice. Shvatila sam tada, bolje ne želi samo dijete, bolje želi lozu, želi nas sve ispletene u svoje redove. Sada sjedim na pragu, niko ili ono što je ostalo od njega sedi pored mene i šušti na vjetru. Čekam žetvu. Kažu da će ove godine urod biti crven. Ako nađete ovu traku, bježite iz ravnice. Ne okrećite se ako čujete šuštanje iza leđa. To nije vjetar, to je slama koja traži svoje meso. Traka se ovdje prekida. Na dnu kutije pronašao sam jedan stručak pšenice. Bio je vezan crvenom niti. Danas sam primijetio da mi je koža na rukama postala neobično suha i žuta, kao da gubim vlagu, kao da postajem materijal